হৈছে এখেত ধনেশ্বৰ ৰংফাৰ আমাৰ APHLC লিডাৰ কপলি সমষ্টিৰ পৰা আৰু তেওঁ কেণ্ডিডেট আছিলে আমৰেং সমষ্টিৰ পৰা আৰু কথাটো তেনেকুৱা আমাৰ APHLC ফালৰ পৰা কৰাপশ্যনটো ধৰিবলৈ আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এখেতে আৰম্ভ কৰিলে এটা হোষ্টেল আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন বিশ্বনাথ চাৰিআলিত কাউন্সিলৰ পৰা বা গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা 1.5 কোটি এষ্টিমেট লৈছিল বোলে কিন্তু কামটো শেষ হোৱা নাই কিন্তু কমপ্লিশ্যন ৰিপৰ্টটো দি দিলে এইটো লৈ পেলাই এখেতে RTI জৰিয়তে ৰিপৰ্ট বিচাৰিছিল সেইকাৰণে এখেতক কিবা এটা বেলেগ কেছ দি পেলাই এক্সটৰ্শন কেছ বুলি ফ্ৰেম আপ কৰি পেলাই ফ্ৰেমিং আপ কেছ এইটো কৰি পেলাই এখেতক এৰেষ্ট কৰি জেলত ভৰাই দিলে 14 দিন মান হৈছে জেলত থকা কিন্তু যিহলে ঈশ্বৰ আছে সেইকাৰণে এখেতক আজি জেলৰ পৰা বেল দিলে আৰু এখেত আহিব পাৰিছে আৰু আমি কামটো কৰি থাকিম বাকিখিনি এখেতে গোটেইখিনি কথা ক'ব আপোনাৰ এখেতক উঠিব নিলি পিনিনাং লিটুমফান birta ketok atumfan ke hang penopot nang litum ke wang podang litum man churulo alam ke la pulayo pini Dhoneshwar Rongphar alang li ni to APHLC leader songja alang li candidate lo amreng homosti penke la pen important leader nitung bong alang li la corruption government tum corruption ke claim la so aputha ke nep dunjia phan bor ilo nitu mangi jasemet ke pe phubat nang po bangkali muthe kam claim lo kam ke claim ji ko anu maga khoro sala sa teng kam claim nang i po bang si jasemet nitu alang li ta kamatha amat der kuti sira chitim askim en lo hostel ki kim boys hostel ki kim ha Biswanath Sariali akam tang tedet pisi akam tang edlo pura bill endet wala amasi alang li RTI pen information en lo laso pen jo alang li phan extortion akes pituro hala an kapre katu abang hala tum hala contract ke claim tum ba amar alang li phan jail along ruini sose bank thot la seta arnam do pot alang li phan pini jail pen joy ke pen bail pidet la solam baki al apen itum ke la solam bang ke ne bom jelang ke sonalam ni li puingtum konat ma son kam claim ji pupo claim kledet titi amat local amone tum phan paperi det titi pusi punang tum jok ta complain lo de nang tum phan ke mo phi ke thang askim nang pitelu puturong titi pu setan ni li tum bangi pukang tung e la hello pupu sita APHLC ke power ke bangji ko natsi la son public tum ta complain to the det titi ma hala tum phan ke ni tum ka bangke schema bang pi thu thele sita non jong si kado eta nang cherap dun lason kam claim ji pomat claim klede corruption claim wrong poisa churong titi akam claim klede petang tede titi wa thai ange jong si complain gote la bang mo phitan ni to power lewang thu sita ni to mangi hadak bange scheme pi thu yi la bang thu ke ni to pinya mata apor kali pinya ningje nei sita la salam bang ni ningje det anpar ke alang li Rongphar samho phanang litum arju tamel alam ke jathan lote dokpi khedi se abinong ke li phanang beng ve ka bang ke lalo inut borsing Rongphar ko da difu press club long ko pini atpudo pone pitong ne
alang li sin li phana jo phone nang call lo phone nang call lo mal ke CM akam de po CM akam de lage nang do join on po amat la so phone nai call hot nili bang nili thange chok che ave nili phan nang ke therang hap pen se nangi pu nili phan nang chiki pame ne chiki dun pame ji seta nili phan nang ke therang hap la pen nili pilo ke chok che ke do nili me thang borsing rong phar la se borsing rong phar रिपोर्टर बोला था reporter bon Bangke solangdo Solangdo Pulo. alang li sin li phanang therlo CM men pen CM kampo CM kam gali pulo dang de borsing rong phar bo bang ta ninja hi ji asi CM akam puanta ke than nang than da phita nang dojo thek thek pu pen sin li phan ke sang pi ta pen ke sang pi dat phita men li phan me thang party chi open BJP long join nang ji pu abirta nang pali linu bahini pen li phan first abang gen li phana therang hap ni li kroinde derlo chipa bidunde derlo second abang ke party chi oedat polo ta theni jase met pet ke lasi nili pui bang ke lalo nili phan lakri pho contractor phan tangka ka demand pula ke hokali lapen ke jong sia lang tum nili demand long vek pulo tangte approve pek lang nang jige kopi pot pek lang aheda asi ang thek ave pin pen nili phan case na pa bon thap lage nili che chak che la pen ke la so phut ha ke nili unan ge lom party ahin pen che 5G nili to गला Bisunat long kikim bom yang la voice host jadi. Komat abang Pulo ke kem contractor. contractor bang ke long kiri terang atum bang ke nili ke charge long ateng la di ha chi withdraw po pulat ha sira CM mang se corporate ha e PHLC ni report beng bek nang ji puda asi dake hala haidum sita me CM men ki ana he jong se CM ka cherap dun avi pularang te dake CM ka cherap dun do ko ga jone si hala borsing rong phar abang phusita me alam CM men ki an lo lage Hala RTI lo nang kipet la pen hala ahem kecimbar bi lokson dong. ka chingbar be bang ke la lo chingbar be hepe hada ke G+2 hem sikim nang ji sita me la tum G+2 hem kim ke si la tum hala existing ground floor attack ben si la tum kasalang pangcheng sta akimi nang ji ground floor pen sita me hala abana hem ningkan kep krip ho po lang li ong pi song chini po ningkan kep krip ho prang ki kim a hem attack si kim dun lok kata kim dun lok chare hala ke pat attack si a floor sita melata second floor bang sita melata kim ke lang nananta purot si parjap prok cha lasi rat le naltum inside non mane nili ke ne bang to chok chema mate hala ke claim ke dam to chok chema Na le RTI lo long ateng lo RTI lo long ke na thang. nili phana than ke lage estimate lang hadi G+2 hen nang ji lapen ka hem tang ablo pusi completion report nili phana pila नक्शा दो नहीं तुम लोग ना तुम लांगी पुते Mane completion report long si contractor nang bill long lo. longal Amount nang ikon. deputy pen sa da than hadi lapen ke CM ka cher abdun du weldi la nili phan jelange thap hadi IO mata nijel nili phan kan ka resve ka bang phusin na me alage CM ado amasi lage nang claim clear nang ji ke ko Nang le pan hem kan sang nang ke bank. Mate jel nang ke thap ke extortion mate demand case kan sinang le pan ke hem kan sang nang bank. Kasi nang di tangka demand long back ma. tangka demand long puladang da nili hadi ho la pan si nili chini jelo nili jong si tangka nang demand puladang te case pio nili methang si pu FIR pinon pa record ado borsing rong phar nili phan phone nang call aso record ado nili long nili methang si jipu nili jong si tangka nang demand long ne case pino pilo phone call nahi ke pu nili methang si pu lo di court ke bang ang taxi lang ji mati
la jasmet pan ke la dak promokan I hem kikim da ke itasi ke pardon nang jela dak kita me akilo itasi ke pondo la si as per drawing and estimate na si RTI long kopi di puke la so puthak bang li chelang thunang ko po hok lo nang li ni je ta dak hala thek ai ta do mati hadi ak the ja hadi la si pi stame la le ki pichot pali hala ke pangui da do thulang la dak la pen ge a hem hadak do long pami melang si ching hang lap lo hem ta la ke quality lam lo hadi quality da compromise jat punang ko po substandard hot mulok se lang le tom adak ya si hadak atum bhan hadak local atum hale arjudam se ong dung tum ke nang than na he ji ma thema dak ke ther khap der lo borsing ro phada nang than lo ni li pha hadak atum ning si thang objection avele nang copy lo asi borsing rong phar po munit aphan ke nili arjun tum duk lo alangli reporter ra kam tong claim ji ma mati BJP kam tong claim ji ma isi ma isi claim vedo lage nangli tum media court tum sana mela bangke ritar li pening sign nang ji nili ku bangke claim ri bhan li claim modi BJP da claim nang jata ba claim nang ta is vet claim mon hai lapu party kam da claim that lapu reporter kam da claim that pula ra ra phan ko ansi hok pera biota ki piun po pi thekla borsing long parda nali phan nang ther nang ki hapul kopi la pen koson si nali phan nang ther nang ki hap mane nili phan phone call hadi nang contractor phan phone call rino de po mane nili contractor phan aphong phone call message pi bangala pulo alang litum na se cha litum kam che patang po me thang khai janang bong pot jidia seroi na amat case bang na pitong ritha por ang bitha jong si litum chiklem ke det pulo dang te isia por ban ni na che cha ka teng pen por teng pen claim de det putang lale ka pregalam lo puse ing hong lo amasi ni message 30 an lo den ka hong ji pu ni li pula amat 30 November amat 30 November da par kalo amasi lasut 30 an ni lo ni li phedi nege penamat press meet ya ke dulu pula mat laso che cha ko ni lo laso ka pheri pen mat tum FIR di phir lo seta isi interesting lam bang ke nili chiklo jon photro aprang ka complain na bang ke thang action ave ta arnisi ni niang bong complain pi lage power ka misuse punang kok po misuse lo jakong do tum bang FIR pi bang se pini jol lo ochor lo police atom da nirep kar bijing room ame khala dak bisonat lam relong ka paman hot CM Dr. Tuliram long hang kuti troxy ya tangka pensi ka di students hostel and guest house scheme ram pon po silam cha chipilo ta pening kan isiang pong si patang ji pusela sot lam cha chipilo ta sin nodang liki poteng patang te kuti sida chitim kala si dak poisa ke withdraw lo ta me akama pangke lam claim ke la si la so puthat ko pisi pu claim kelang mane hala guest house pot kwana nela bang nili yang ton chini unde hedi ok lam nili bang ke la hostel ma hostel la penke hala wall farman wall boundary wall hedi la so farman sin nili long chot la ase hala guest house on ma nili jam dilo ningkan isi yang bong mane ningkan isi da se ron ge yo ningkan phot trok bak do pumene anta petang de lo alam da pelelo principal secretary long ta nili copy pelelo principal secretary long lelo ben CM long da levek po ta jo claim ke nal tum si chini lo adak pinung we non amat le adak bisonar soran phone call se tambe al tum nang khan the ko tang ma tang te ma some government fan da peli lo ni le hill area department la pen PNRD fan da commissioner fan da peli lo ta reply ke elong pen an vet nang ke li ni pan phone nang call hadi nang la email pen sen lo pot ni tum la complain bang tum long lo pula hadi amat la ke ni tum long ni tum mandar kali pen ke si na arjula kosan si kar beng long por le kosan si hadak pikim dam lo pu la tanang arjula ala commissioner pen se di phone call on li pha lan vet lo ka pek pen ke thang biuta da le de RTI ki job tung phan penang ana rat tung ki pu do RTI report long des tame rata hong jai paklang dak de titi dake RTI ki job atum stame tangka ka choi hang phan mate compromise de titi pusi ratum che than jot la bang so puthang nang li hin na li la RTI job le obang ilo la bang so puthang ni
Nili puji bang ke compromise dat mane anutin na ke jok amar se hala ke chok che pot long lap pu kalima ti di komat ne ke thang ke chok che bipin ba ke chini kang tung po ke jok tum ta do la pen ke RTI ke claim de la corruption of tha ka che song tum hanan ke non ni lita phulo kapre ka case pa bon be la extortion an vel kapre ke pa bon na thai vedela lan vel pa bon jita non nang li phan la bang so apu thak bang si hem kang sam nang thap lo mai phayar nang pi pen nang hem kang sam dang nang kok lo la si la so a hem a ro la tang pen kim rang tang te de la si la da nang li si ya ma phan sia koi ar pok ji ma man ten nang li contractor phan lo nang da puji ni li puji bang ke contractor tum bang ke jasemel tum ke ali phan si claim po hala ke lang du nai tum dolo ke mate di office long di ar pu dorep lo mate engineer tum di ai tum si lang du nang po lang de mate CM phan CM tum ta biota chelong lo mate chini lo hem tang te lang pu ke la si akoy bang ke la ke la tum chirap lang lo hala completion certificate hedi a date tok ti anda de ta to hai non ni nang li tum phan pe klang de ta chobi bodi ni long de hai a date tok ti la pa han anoksan da do hai non ni ban de ko la pu je se ta tok ti se ta la ke tok son lo yok ta ba han ja chat tum da thek long at la ke la so pu thak bisonata long rei long ham phan song ta do pik la pen hala dat cherok tok ra ta tum ta do sita mi pinyar ni lang tum jong du nang ye kulo sita me jong dun de da son se ke thek long do kok lo na se hala tum ma phan nang hin pen ko pc puin tum so la ke jong dun mai he puta da di ho reason do la tum ta hedi komat ne ke me thang jung jong le phan putum da inut bhai ni tum de ka do ka ve li he la komat ne inut bhai ni tum do lo apen komat ne la inut bhai ni tum bang sa ko rat phan ther thu lo do an tham ta non nang piat lo pot itum jong se dak lam pi durut pula ram mon pi ke long le lo pu la so alam sin li dak long da se pu che chak ding pu bang ke chok se dat pu thema yo non piat da hormu ta me atangka bang chu at jat da aphir se ta me ahem tang te del se ke do dun joy pu bang ke chok se dat pu bang ke hala la an so se di corruption pe claim thu nam pu la so anning ke pat he dun son si mandet pu la contractor amen ko son ha kon long kiri terang lang li hem ke lang li bha ke la phong lok pet bokalia thana arlo tante long kiri terang jadi tante ko person si CM ke labang so long kachrap dun do kachrap dun do pu bang ke nili complain da pili lo principal secretary ta tha action da vidat la pen ke borsing rong farsi ning je vek lo ke borsing rong farsi CM amen an vek lo borsing rong far kuma ha la now tum reporter claim ra pet ne pitong ne di press club long pine fu do one solang do ahem fu one lang li li pinier ni na che tong te la la pen ke ni li than thu pha di ho la IO bang ni li phan se mane ni li tangka demand long pu ni li sia proof ta chi pi thunang la son se ni li phan kar ju ya ni li phan pulo ni long ke te record do ke pu te record do pe klang ho pu manai ne gro long kiri terang pu phan ke ni li ke phone pen si ching kilong chot la abang kereng puta ni li the chetong le la pen ke long kiri terang kwa photo paklang ham ta ni li chin la athema ni li alang li phan chetong le la pen whatsapp pin long se balang li photo pin ni ke chi bi ave borsing long phar wan bang chin le not bani pana ni li ar julo hedi ha masi la son son minute pon than on ni phan phone ben sinang li phan phone pen sin ni phan ther lo cm kam de po audio do doi recording da do recording da do non bang ni di phone chelong le la phone chelong le la ra se mo ni le ke nam lo ma di nang pi dat pon le telephone na do non en nam sa choi pon ala ni jing tung hai ni li ke interest te ate ma la da hospital Karbi boys hostel girls hostel kim nangi pu along later ni li si ki thik dun ti 1986 aninkan ni li hadak project director ke do along le ka dugwe ke rai dun ke chiri inkoi hal se ke khali ke subdivision ke cheng hot lang ke ama se along later ni si claim ne Karbi tum han along le pek lo ja
nilitun karbi tong bong si cepek le la puyo pada prang karbi avedet kala bisonat ataun ar loke masih karbi tum non don krip holone don krip trokone rak dulu aman la hostel bang panye ciri ke thong kibi aman la kapet der pena jok lo aman achi tim ke WPT tum nan se raido nomat tribal hostel kimpiro pen anu na thua bang sorsan birong arko la yo ke chok che bang ke yu batai si ne li dam ning kan kep krep pho prang ke dam hot ke ingdeng si vet lang ke tang la su na concrete building hai ingdeng si vet la su hadak sin to meeting edu non to ke api people na scheme pen ako claim to lo arko alam mang itu interested no la hadak bisonat hapon na tu ke dua karbi to man lupa pori pami nangi po kam le claim ke jong sila bang so karbi hostel arong atang pen patang pamimi pulo te nangli pun epi chapsi yo oi pen kopilo nili tum dia la ke up to the end ha ki jut ange ni tu la ke parsu nang ko kes ke ako mo penda pulo la si la ke cheng lo betum ne o hilang son hai ako hala local dom han non ni ga pa pheri pu ali ha dei local dom yang si ni tu manang than dun de hala pu corruption ne claim tu man cherap dun rong pulo teng te la ke mo phita ni tu ha da ke scheme anti te de ji sona dim ke la hello non ga lang li tum pulo corruption nang nep dun ri nang nep dun de te mo phi scheme long le lo pu body a BJP tu pu ke ni tu pu thua bang ke corruption nang nep dun nang ji nang nep dun de te mo phi scheme long li la pu bang si ni tu pu thu council a phan pen ke bisonat along ri mate council pen ang tanong ke claim tamone la si bisonat along ri along non kar ben autonomous council CM hi chi ke topik lo ta first CM lo Dr. Tulidam rong hang hala daga phana busona scheme ke deng pipon ke si hala daga ra tum alang first and first CM lo la busona scheme ke deng pon thek ko la so puthak ka churo do la si non la so puthak pen nang litum la so kes ka chitong pen ko pisi ko la hedi non ge nili si ninge tu det po la bang ke aprang da application pidun lo ka bisonat sarialia karbi atum hedi na hal se ke bisonat sarili puta pupelo lut parai karbi atum ada da application nang pidun lo hostel kim nahi pusi council ating pen council atum ahok ating ben se claim lo along li ni tum phanang somjai no pujo ipu la so he ni li gada velo ni li along pregwang tu adlo dan ni li arjudun long la along li nang somjai non ngen di tum kim po bala so ASDC hut lagi amar hala lut parai sor ba along li nang somjai ye de kopi ne wi thu det da bu kere thuro ni li phanna nar juje apisi ni li ga chini tu nadi ama se la so aprang na council tu claiming tum lo madhala ka chini ne le ni to ma muni to niyom chini ne lo along le che rai long le pin ke along le ave pin ke claim the the ji scheme da selam nahi mati la lo ke chok chi ha puta chok chi chot lo hai la pu yo la ma se la so claim non hot bang claim det lo a hok lo six schedule area a paisa ka hada ke claim dam no te ma sita hala so dim kalang six schedule area ka lilang non anta la da BTC ta parlo le lang hal so area ke ha nu na tu se parlo or ko relief fund pen si kala hala ke claim that me government si claim nahi abhi ke do ke claim me ako no ke council be ye claim der por ni tum bang lage chok chi pu ni tum da pudun intung te athema che than ni ta la ta ituma muni sai se ke ti kala ka khoros da mai ni tum chok aholo aron ben na ke chok che lo tema hala financial rules ateng nge chok che lo la pen $60 teng me chok che lo seta ke claim da mange la bang henuni pusi ni tum da pula bong pot total budget ko na estimate der putih 1.5